acholi kagaluo acholi yam no pek daga acholi uno yang korimo ma pegi tuku kede awinyo kubere chawani lutena acholi gibor ni gin kori paliej ento kubere chani kori paliej mo peke piene bedo kori paliej mano mior wan wabede ni ludiro liej gocharo wako weko kubere chani kagaluo kagacholi dong ti peko daga acholi yam no pe gido nyero ngino tam ya acholi no tek kumbere acholi me kare ka iwaje ni umero ti kwene wamero neko neko ene namba chiel me chimo yo kama woro daga ye wane gin matite me lo acholi pa ng'eyo ka ludiro ruodiwa gitie pi kagaluo machala acholi pa ng'eyo ka ludiro kalkwaro gitie pi kaka machala acholi piene kubere watie ki acholi magiti kam kabere mapapato weny ka wajo ni kam of course kam piene wan sin ma wan dong waring wabien warom wi lobo weny acholi no kaka malach dak luo ene loyo ki wi lobo ilok me duonge eno duong wa odago lam moko dak duong wa odago meny moko kumbere cha wani wan otiki umegiwa magiti ya Bim district magiluongo acholi labuo ento pa ng'eyo ka ludiro ruodi gi ng'eyo ni wan otiki acholi mamegwa magitie ya Bim district unyolo diro kalkwaro gi ng'eyo ni watiki acholi mamegwa magiti ya Bim district pa ng'eyo ka gi ng'eyo joni cha giti peko kor mo jong tika yelo gi reping mon mamegi neko dano mayo diei timo jem mo marajo ikomo megiwa kilo megiwa magiti ya Bim district ka gwak po ng'eyo unyo tamo ni geno bedo teso unyo go bedo kor mo jong weka minu history gen mo weko kiluongo kuno ni Bim district uchake ki kwene gien mo kelo nying ni Bim district ikar ma acholi dong ko poke ma dong go o Uganda go chako poke acholi da buo gurabo kitun ya gago weko mo keno do ya gago adilang paton mo keno karo uchero en wa yu ya Bim kuno yam chon no ot peke dano wen gwako no kore te yat chi acholi magen go chero nyim go chero go donye buwa mo mano buwa eno ni tia Bim keken iye kar magen go o go yawo yopo ka bedo gi ibuwa eno ni kar mago yopo ka bedo ibuwa eno ni ada donka acholi mo a ki di buwa eno ki penye a ki kwene ya a ki ya Bim oweko nying eno ni ogak ni Bim en dong gamende do kelo odago dong Bim district ento ngom mati ya Bim district ko weny obedo ngom ba acholi labuo ma ene ma an ma ene ma in ma ene ruor achana ma ene ruor lugai ma ene ruor otia ma ene ki ruor mo ken mati wi lobo ni pingo pe wakonyo megiwa kilo megiwa magiti ya Bim district ko bere chawani kor mo jong tika yelo gi pege romo wanene ot waya gago way paton waya dilang wapade bure mo kana way Kitgum district kor mo jong patika weko gen neno pingo ludiro ruodi wa pingo pokate pingo ludiro kalkwaro pingo pokate wando doko lamo kodo kaka luodo to kumano ka chien na ipeke me wotu machalo ludiro ruodi ukate kama leng weka choli machalo luogo chak joko chente weko kony wun me wot kamo ke ken kama choli ti ye wi lobo weka da unen peko ka chela chel kip ma choli ti ye ento po bedo ka bere ganke uchero ka bere Kampala igain palo roke uchero mo wa ilo ma wako nuki cholo iudege weko megi wakilo megi watika deno chana ya Bim district weko kaka machalo luo tika deno chana Kenya weko kaka machalo luo tika deno chana kona mo ke ken mai wi lobo ni itika luonge ni ine ruot daga miero ki gung ping ki kul wi ki wo in machalo ruot ludiro ruodi ukonywa an KRISTO HUMMER pa beling ilok madoke te kwar pa acholi
pian ene obi kelo weko lutino ma megwa young generation ging'eyo ka kwene kama wa aye dak ging'eyo ka kwene kama chuli mokeno gonye ye ging'eyo ka kwene ma kadire ma jorwenyo chere ye ki jole machalo lutino chuli ene ni ka ichere Kenya bot jaluo kibi joli ichero kabedo mapapat kama chuli ti ye weny ene ya Bim district kijoli kibiela biela bene wawego yom chuny ki mara obetie kin kaka luo acholi ruoth lubang gwoku an KRISTO HUMMER ikom tin nindo abich medwe ma 11 ichieng' abichiel mwaka 2022 an pa biling iluok madok te kwar pa acholi pa biling kaka ruoth lubang gwoku an afuoy matek kama wuno tiye umare wuno